Rossi majikan nom Yuda Putra bergoyang. Mas Raden Budi Prasetya sedulur sing bulak paren Brebes Angka Jiudin bongbongas penanggung lemas jamane ora ketemu Yayu Rossi hati sun rindu kayak kelayu aduh ganteng Bos Gani hati rindu Bos Gani Mimi Yogo Mimi Yogo Mimi Yogo Mimi Yogo Mimi Yogo Pak Mayor Bos Denny ngitungi dina Bos Denny ngitungi wulan kapan waktune ulah ketemu aduh ganteng pengen ketemu Pak Mayor Pak Mayor Ibu Sinten majikan Ibu Asi lebih nanjak Ibu Asi Ibu Asi Ibu Asi majikan Ibu Asi majikan Tuhan Ibu Asi Yayu Rossi Mama Lurah Ibu Lurah Yayu Rossi Yayu Rossi Yayu Rossi Yayu Rossi majikan Mas Yayu Rossi Yayu Rossi Yayu Rossi Yayu Rossi kesungguh Gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine kula ya wis nyawa Bos Mayor ning depan mata Bos Gani Gede pohon duit Bos Gani Bos Gani Pak Mayor Pak Mayor Pak Mayor Pak Mayor Pak Mayor Nok Rossi Pak Mayor Bos Dani berwata sudah Mama Yoko masa bahagia bakal teka senok dan seporete pengen katon ayune yen ketemu majikan Ibu Lurah Bapak Dharma Mimi kami majikan kesuwun ngitungi dina Ibu Asi ngitungi wulan si Bu Badana gambare kapan waktune Ibu Asi kula ketemu aduh sayang Ibu Asi majikan sing paling sayang Mimi Lurah Bos Dani Bos Dani Mimi Lurah Bos Dani kanggo Mimin Yogo Mimi Yogo Mimi Yogo Mimi Yogo Ibu Lurah Sukamulya 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 ambane laut samudra dhuwure gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine Bos Dani yen ketemu kakang ning depan mata Bos Gani Mimi Yogo
edan jimpret, wong edan jimpret, wong edan jimpret kesuwun, wong edan jimpret. Ngitungi dina, ngitungi wulan ibu lurah, apa no waktune kula ketemu. Wong edan Aduh jimpret. sayang, oh, bos Dani, atine rindu. Wong edan jimpret, wong edan jimpret. Bos Gani, Mimi Lurah.